Kata, I ada lump. Kata, okay, come, I check. So, it's quite big. Dalam 5 cm macam tu, and it's in fact dia punya nipple tu ke dalam sedikit. So, lepas 1 month I check balik, subhanallah, daripada 5 cm turun 1 cm. Okay, suka satu lagi, ada seorang my patient ada breast lump, umur dalam 32-33. So masa dia datang tu, the last childbirth was about 7 tahun lepas, 8 tahun lepas lah. So masa dia datang dengan I, dia beritahu, doktor, I ada lump. Kata, okay, come, I check. So it's quite big, dalam 5 cm macam tu, and it's in fact dia punya nipple tu ke dalam sedikit. So I memanglah kita kena refer lah. Okay, so I refer, tapi at the same time I kata, okay, salah satu alternatif lain, kita cuba the yang baru launching, the seamless bra ni, kita usaha, and then alhamdulillah dia setuju beli dan pakai. So after 1 month macam tu, dia datang balik. Masa tu dia datang bukan sebab the lump, dia datang sebab anak dia demam. So I kata, okay, what about your lump? Ada lagi tak? Entahlah doktor, I tak pasal lah, tapi tak apalah. Okay, mari, I check balik. Masa tu I dah bagi surat, dia kata, you dah pergi tak refer to the surgical team? Dia kata, doktor, saya malas lah, nanti dulu lah, nanti kita check balik doktor, macam mana ke? Biasalah, kebanyakan patient memang macam tu. Bila I refer, tapi I kena follow up, sebab nanti kalau jadi apa-apa, kita kena backup kan. So lepas 1 month I check balik, subhanallah, daripada 5 cm turun 1 cm, kecil. Dan the nipple tu patutnya dia tertarik ke dalam, dah tak tertarik. Tinggal 1 cm. Dan dia kata, nak tak, you better, tak apalah doktor, dia boleh kejutkan. Dia kata, okay, fine, alhamdulillah. So macam alhamdulillah, kita ada salah satu alternatif lain yang patient, for sure lah, patient kan tak nak operate, tak nak apa, tapi kalau suspicious sangat tu memang kena, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita ada ikhtiar lain sebelum dia pergi ke tempat lain. Okay, so okay, itu saja. Alright. Okay, alhamdulillah. Alright. Okay, so